کنی خوب. سلام علیکم. کنی بینیم کنی کیو میدارم کیو نه ها. مقصد از افیر کردن ما همین است که عزیزای دل در شهر بوستانی خوجان قرار داریم. از پی سرسانی و سرگردانی های توی انمی مردم هستیم. حاضر همین مقصد افیر ما یک دو سه مقصد دارد. مقصداشو گفتم میگیرم تکرار به تکرار. بیایید اول از همین توی ها سر کنیم. مسئله مهمتر ده نظر به بوسکشی مسئله مهمتر. من اول عذر میخواستم از همون توی داران، از همون مخلصان و هواداران و دوستداران و دوستان قدردانی ما که در وقت زنگ‌های تلفنی کمک شاید که نمیدونم به آدابی نبود چی گم شما با 100% قاعده و قانون آداب و معاشرت رو کمک ویران میکنیم و نسبت شما شاید که دغل رفتاری میکنیم، شاید که کوتاه گپ میزنیم، شاید که پرره گپ زدن نمیتوانیم. ما رو معذرت دونید، زیرا که در همین سیزن میگن که موسم ما از همین ماهای سپتامبر سر میشود تا ماه دکبر و تا ماه فوریه و مارت اساسا. و در ماه رمضان ما کمک چی میکنیم نفسی آزاد میکشیم. در همین موسم به نهایت وقتمون تنگ میشود، کارمون از موی سر زیاد میشود، کارمون زیاد شدنش مایلش پرابلم ها بالای پرابلم ها میگردد. به همین خاطر کمک شاید که سخت گفتاری میکنیم، شاید که اون کاری دیگر میکنیم و معذرت میخوایم. و به همون توی دورانی که تویشون تیار است و ما خبر میدیم که تویتون گیرید. من اینجا ببینید من شما چیز نشون میدم. من همینجا اگر نباشد یک 10 تا فلشکی مردم پیج است که بیان گیرن و ما البته دغل گفتاری میکنیم. ببینید همین توی مردم است که در همین درونی ماشین ما تقریبا یک ماه دو ماه 2 سال 3 سال خواب میرد. بعد میبینن توی ما چی شد توی ما چی نشد سراغ میکنن و بعد در بولی وای گشته و اینش ایواز کن و ایش ایواز کن گفته کله همه گرنگ میکنن. ما برای چی شهر خوجان اومدیم؟ یک دو تویی که ما نوار گرفته بودیم گم شده بود، ویروس خوردگی بود نبود. ما همین یک ماه باز نه خوردن ما میدونستیم، نه پوشیدن و نه گشتن ما میدونستیم. خدا رو شکر همین چیز یافت شد. به همین خاطر به همون توی دورانی که ها کمک طاقت کنید ما یک دو صورت پرتیم بعد مونتاژ کنید، یک تا موزیک پرتیم بعد این تو کنید و ای تو کنید. میگفتگی ها مراجعت میکردم که همین تست می پرتوفتگی صورتتون پرتوید کاری میکردگیتون کنید ما همین یک پرابلم دیگر خلاص کنیم، تویتون تستر سوپوریم از یک دردی سر خلاص خوریم. این یک است. دویمش صحبت ما صورت میگیرد در مسئله همین بازی های بوسکشی، مخصوص در باره بازی بوسکشی دهه یوری که بسیار ناراضگی ها بسیار اختلاف ها در همین مسئله پیدا شده ایستاده است. و همین خاطر کمی شد یک مراجعت کنید. چی مراجعت کنیم شما فردوس محمدی؟ چی مراجعت کردن ممکن بودگه شگوید ما مراجعت میکنیم. اختلاف پیدا شده است در باره مسئله همین سالمی که جهان پهلوان کرده بودند. من در عالم کامنت ها دیده ایستادم از بعضی آدم ها شما خفه هستید، اختلاف سر زده ایستاده است که برای چی و دیگر پهلوان دادن سالم رو به این ندادن، یا این رو چه به حرام برآوردن، یا این رو نگفتید. حتی از من بعضی ها خفه هستند که برای چی این نگفتی و این نگفتی. یک چیز میگم به شما، هر یک کس یک چارچوبه خودش نگاه داشتنش در کار است و خلاص. من وظیفه من این حرام بود، این حلال بود، این ندادن، این نامردی کردن، با وای مردیگری کردن گفتن نیست. وظیفه من نوار برداری است. این یک. دوم اینکه بسیاری ها در همون نظر هستند که برای چی سالم جهان پهلوان رو فلان آدمی مخصوص نداد. اینجا گپ در سری همین چیز می رود که همون برنده های همون روزه هم با همون اسب ها با همون پهلوان یگان رابطه بدخواهی و بدبینی نداشتند. از سبب اونه که همونجا مردم شاهدی دادن که زنی جهانگیر پهلوان چپه شدگی نبود، آنها همون سالم رو به اصطلاح حرام برآوردن، یعنی حلال نبرآوردن. اما از جای آنها از موقع آنها همون جا معلوم نبود. به همین خاطر من یک چیز میخواهم، در وقتی که کامنتاری می نویسید، اگر خواهید که کامنتاری شما کور نشود و دلیل نشود، شما حتما دیگر آدم رو تحقیر نکنید. مثال یک نفر دیگر رو تحقیر نکنید، زیرا که همه آدم در کامنتاری ما میبیند اگر ما همون چیز رو کور نکنیم یا او دلیل نکنیم همه آدم از ما خفه میشود. فهمیده ایستادید؟
ки набошад, хоҳ одами бад, хоҳ одами нек, бе таҳқир фикратона нависед ҳатман, аммо таҳқиру ҳақорат кори хуб нест. ва ба ҳамон бародарое ки аз рафтор, аз кирдор, аз гуфтори шахсан худи мо норозиянду баъзеҳо эътироз мегиранд ки дароз гап мезанӣ ё ноҳаққӣ мекунӣ ё барои чи ин паҳлавонро реклама накардӣ. Як-ду мухлиси дигари, як-ду паҳлавони дигар рӯйрост эътироз доранд ки барои чи дар экрани ҳамин аблошка мегӯям ки дар аблошкаи ҳамин навори бузкашии деҳаёрӣ фалон паҳлавонро нагузоштӣ. Оя ҳама паҳлавонро дар онҷо ҷо кардан намешавад. ҳар инсоне ки нисбати кори мо, нисбати мисол рафтор, кирдор, гуфтори мо ягон эътирози чӣ мегӯям, ин претензияи чӣ мегӯям тоҷикӣ ба? Хай хулоса агар тоҷикаша ёбамам ки ҳамин калимаи претензия шумо не норозигӣ чизи дигар майла норозӣ бошанд агар дар ҳамин комментария не претензия дия мисол ту ин хел одам, ту вай хел одам, мисол мана рақамҳои ман 92 774 82 74 аст. Ягон рақами махфӣ нест, рустӣ нест. Дар тамоми бозиҳои бузкашӣ ман рақамам мегузорам. Ха занг занед гапатон агар мисол ягон эътирози принсипиалӣ бошад де мисол эътирози ҳам туя майлаш дар ҳамин комментария иҷозат аст, не ки баъзеҳо медарон дар ҳамин комментария як намуд даста бар зада мебурон майдон беки худе мегӯяд но занан кӯҳ чапа мешуда бошад, аммо номер метед, рақам метед, занг намезанад ягон кас. Ягон одами претензиядоре ки то ба ҳозир буд ҳамин як нафар ду нафар агар дар ҳаётамон занг назада бошаду бо мо ҳамона хатогеша фаҳмондем, худаш фаҳмид ки ҳо ҳамон одам дар ҳақиқат хато карда будааст, будагеша фаҳмид. Не ки ҳамин баъзе одам медаро таҳқир мекунад, ҳақорат мекунад. Агар ҳам ту рӯбарӯи телефонӣ ё ки рӯбарӯ ё бо худам ё бо ҳамон одаме ки ҳамон одам таҳқир кардааст рӯбарӯ кунед, ҳеҷ чӣ намегӯяд. Ман ҳайрон одаме хел намешад охи. Ба ҳамин хотир ҳар як амал, ҳар як рафтор, ҳар як кирдоре ки мо мекунем сабаби худаша доштанаш як тараф, сабаби арзандаи худаша дорад. бовар кунед ана. ҳоле бисёриҳо мегӯянд ки ту барои чи як паҳлавони номӣ буд, ту ё таби дили мо реклама накарди ё ин накарди ё он накарди. Шумо аз куҷо медонед мумкин ба ҳамон паҳлавон ҳамон реклами ман маъқул набошад? Аз куҷо медонед? ба ҳамин хотир ба он бародарое ки дар бари мо ҳастанд, ман сахт миннатдор ҳастам аз он одамҳое ки ҳама вақт дар комментариҳои мо менависанд, камбудиҳои моя дарҷ мекунанд, беҳбудиҳои моя дарҷ мекунанд ва ба он одамҳое ки моро таҳқир мекунанд, ҳақорат мекунанд, дар бари мо истодаву ба амонҳо ҷавоб медиҳам. Ман ҳамиёна мебинам, хурсанд мешам, дуои нек мекунам, худованд аз шумо розӣ бошад. ҳамон ҳурмату эҳтироме ки шумо нисбати мо доред агар аз мо нагардад, илоҳи аз парвардигори мо гардад. Аммо ман инҷо ба ҳамон одамҳое ки гуфта истодам ки дар паси парда ба истилоҳ худашона шери нар мегиранд, даст бар мезананд, майдон мебароянд, мисол туя дорем ин ту мекунем ё хай хулоса угражатҳо мекунанд. Ман рости гап намедонам, дигарҳоро кор надорам. рақамама ҳама вақт мегузорам дар ҳамин экранҳову дар наворҳову ҳозир бо такрарам мекунам 92 774 82 74 аст. дар даруни майдонҳои бузкашӣ бемошину ба мошину ба аспу беасп ҳанту мегардам. дар охирҳои бузкашӣ ҳамон мухлисоя тамомаша навор гирифта мебароям. ягон кас омада намегӯяд ки ту чӣ ба ман ту ба гап зада будам фалон фалон гап. аммо дар олами комментҳо ба ҳамин хотир комментария нависҳо бояд ки як рӯз бошу хурӯс бош мегӯяд ку як рӯз будан дар кор асту хурӯс будан дар кор аст. ягон эътироз, ягон камбудӣ бошад нависед дар комментария, ман худо хоҳад ислоҳ мешавам, ягон проблема нест. аммо одамҳое ки таҳқиру ҳақорат мекунед, агар маро таҳқир кардани ҳастед, занг занед таҳқир кунед. манам метавонам ранги шумо таҳқир кардан, манам метавонам ранги шумо ҳақорат кардан. гап мезанем телефонӣ, ҳақорат як мекунем, ҳақорат шапак. шумо он тараф ҳақорат мекунед, ман ин тараф ҳақорат мекунам. аммо олами комментҳо ки аз сабаби оне ки ҷои ҷамъиятӣ аст, як ҷое аст ки тамоми дунё мебинад, як тоҷику тоҷикзабони дигар минтақаи ин курраи сайёра мебинад, як одамҳое аст ки мисол калон аст, хурд аст, занҳо аст, хоҳарҳо аст, духтарҳо ки ҳаст. зарур нест ман дар комментария ба дашному ҳақорати шумо гашта дашному ҳақорат равон кунам. аммо ин нишонаи онро надорад ки ман ҳақорат кардан наметавонам. ҳунари нағзи ҳақораткуниам дорам. баъзеҳоро бовар кунед ҳамон гуна ҳақорат карда метавонам ки дар ҳаёташ да ёдаш намерад. аммо чӣ лозим аст?
ҳама кор бояд ки рӯйрост шаффоф бошад. ман бозам такрор мекунам, дар ояндаҳо дар бозиҳои бузкашӣ тамоми он амалу рафторе ки мо мекунему ба асаби баъзе одам мерасад, вай сабаби арзандаи худашро дорад. бародари азиз, сабабаша дорад. шумо шояд бисёриҳо фикр мекунанд ки мо бо фалон паҳлавон тасаввур кардем ки як фалон паҳлавони номию зӯру номдоре ҳаст ки тасаввур кардем ки тасаввур ҳаст ки бисёриҳо шояд фикр мекунанд ки мо ба ҳамон паҳлавон бахилӣ дорем, ба ҳамин хотир камтар навор мекунем, ба ҳамин хотир камтар ном мегирем, ба ҳамин хотир камтар реклама мекунем. ин мо бахил нестем. Одаме ки худо додааст, мо тан додагӣ ҳастем. мо ҳунари дар болаи асп бебуз шиштана надорем. ҳатто чӣ ҳақ дорем барои як паҳлавон, барои як фарзанди кас бахилӣ мекунем? ман ин хислата надорам гуфтамонам, аммо як сабаби арзандаи худаша дорад. шояд ки ҳамон реклами ман ба ҳамон паҳлавон маъқул нест. шояд ки ҳамон паҳлавон гуфтагӣ аст ки мана илтимос ҳамин реклама накунед. шояд ки гуфтагӣ аст ки дар ҳамин наворотон ман нағалтам илтимос. шояд ки як сабаби худаша дорад. ин мо худамо ки паҳлавон забон ёфтаю забон вай карда мегирем. баъд як чизи дигар, вақте ки ду паҳлавон дар даруни як бузкашӣ қамчин кашӣ мекунанд, бисёриҳо тарафгириҳои таҳқиромез мекунанд. хел накунед, уно пага нағз мешаванд. уно пагоҳ имрӯз ҳами хел ман бисёр дидагӣ ҳастам. ҳамин рӯз қамчин кашак мекунам, пагоҳ мебинед як чад ҷилави якдигараша гирифта ёрдам карда рафта истодааст. дар байни шумо мемонед бародари азиз. ба ҳамин хотир вай кардан дар кор нест. камбудия гуфтан дар кор ҳаст, аммо бетаҳқир, беҳақорат. ҳар як кас мисол иззати нафси худаша дорад, ҳар як кас обрӯ дорад. мисол дар байни ҷамъият ҳақорат шарт нест. ман ҳамон комментариҳое ки таҳқиромезу ҳақоратомез ҳатман кӯр мекунам. агар аз пешам баромад кӯр мекунам. ба ҳамин хотир ман мехоҳам ки танатон сиҳат, саратон боло, иқболатон баланд бошад. худо кунад ки то қуллаҳои баланд якҷоя равем, ҳам мову ҳам шумо. аммо таҳқиру ҳақорат кори хуб нест. таҳқиру ҳақорат кори хуб нест. камбудия нависта рафтан мегирем. хоб кам мехонам зарур боша. خب سلام علیکم و علیکم سلام. خب به همه آنهایی که سلام نوشتن و علیکم بر سلام، زنده باشید، کم نشوید. یگان سوال ها باشند اگر خوانده رفتن میگیرم. ملاقات پرتوید میپرتیم خدا خواهد. سلام علیکم برای راغچ کجا شد؟ همینجا صندوقچه زولبیا به استاد است میپرتیم خدا خواهد. نبایوس تیوی زنده باشید برادر عزیز. سلام علیکم امیدکا و علیکم سلام. رحمت الله کرمش یک مراجعت کنید. اولاغ روز یکشنبه گفته ایستادند، اما من خبری دقیق و عمیق نفهمیدم. همین که فهمیدم حتما اعلان خواهم داد. تشکر زیاد. بوی جوی میلیون وطن زنده باشید. سلام علیکم. رد بوسکشی هست می پگاه نیست فردا بفکرم. می جواب ندادید. چیه جواب نداده باشم؟ واقعا در کجا؟ در دهه کلخوسشون بفکرم. یک در پنجکین کی؟ پهلوانی نمره یک در پنجکند کی؟ این برادر این سوالی نادرست است. همه نمره یک شخصا خودی من، اگر من برای خودم رقم یک هستم، فهمیدید؟ من نادرست نفهمید. این گپی من با دیگر خیلی قبول کرده، من با کبر داد نگید. من برای خودم رقم یک هستم. ده برای خودم. شما برای خودتون رقم یک هستید. هر کس یک چیز در خاطرم نبرد گویم. بعدم بسیاری هم میگن که این پهلوان این تو نکردی و نکردی و پهلوانی زور بود. یک چیز میگم به شما، هر کس زورش بری خودش. هر انسان، هر پهلوان، هر اسبدار اسبش، هر پولدار پولش، هر آبرودار آبروش برای خودش است. هر کس برادر عزیز. به همین خاطر من برای خودم عزیز هستم. پهلوانی زور برای خودش عزیز است. یک کسی دیگر برای خودش عزیز است. شاید که یک پهلوانی شما من خفه کردگی، شاید که یک آدمی اسبداری که شما از من یک رکلامی به قوت امیدوار، شاید که کتی من حتی سلامی من علیک نمیگیرد. شاید که دیگه، شاید که. به همین خاطر از من از هر یک کار و رفتاری من خفه نشوید. هر یک کس زورش، پهلوانش، پولدارش همش برای خودش است. هر کس چارچوبی قدر و قیمتی خودش دانستنش در کار است و خلاص. فهمیدید؟ همین چیز دیالتون نبرد. پهلوانی رقم یک گفته ای گم نیست. اگر شاید که شما یک خیلی پهلوان در بالی اسب رقم یک میبینید، وقتی که دویم پهلوان گوشتینگ میمونید، ممکنه پهلوان دیگه گوپ بکنه بردارد از زمین زد، رقم یک کجا میرد. و همین خاطر رقم یک و دو این به فکر من وای نمیدونستم. الان خفه نمیشید، من این چیزی که در دلم بود گفتم شما با. خب
هست خدا خواهد پالوانی زور سلامت این چیز با اهمیت نتید دادری شدین زنده باشید دکو کم نشوید سلام دوستان علیکم بسکشی هست می در نزدیکی هست خدا خواهد حاجر مقول بهترین تشکیلگری لقب بودن امیدواریم رئیسی نو هم خیلی باشن این گپی دیگر است دیدید با قدری شخصی گذشته رسیدن در کار است و از شخصی آمده خوشی ها و نیکی ها امیدوار شدن در کار است این مورد دیگری است برادر عزیز چی در کار تحقیر حقارت ворух эй гум шав агар мана гуфтоси бошад шумоям гум шавед фаҳмидед гап бошад занг занед ман гап мезанам гумшав гуфтан осон агар ба ногоҳ мана гуфтоси бошад агар не ягон одами дигаре бошад бахшиш мепурсам маъзарат мепурсам шумои хафа кардан намехостам оҳо як одами зӯра мебинам ҳаминҷа ассалому алайкум ако назми шумо ако мо дар баратон ку ако аз зинда бошед алҳолия бародари азиз одаме ки ҳамин навиштаҷота навистед номатона махфӣ нигоҳ медорам зеро ки баъд аз навор ин номҳои шумо кӯр мешаду гуфтаҳои ман фақат мемонад аз шумо аз замин то ба осмон миннатдор ҳастам ки дар ҳамин ҷо ман шуморо мебинам оҳиста оҳиста ёд гиред камакак олами комментҳо марҳамат кунед бародари азиз оҳиста оҳиста мана ин эфирот дароед нависед мо диламо бардошта шавад ҳамин ҷо як паҳлавони номдор танҳо ба он хотире номашона намегирам ки шояд ки ягон одами камакак ягон кас бо ҳамин одама таъхир карда дар ҳамин ҷо кайфашона напаронем танҳо ба ҳамин хотир номашона намегирам дилу нияти нопок надорам аммо як паҳлавони яке аз паҳлавонони пешқадам ҳамин ҷо навистан ки ман хелоҳо хурсанд ҳастам як ҷавон ташаккур парвардигор иқболи шумо баланд кунад кам нашавед бародари азиз беҳтарин наворҳоро мебарорӣ бародар мо аз шумо миннатдор саломату сарбаланд бошед кам нашавед умедҷон шумо инсони беҳтарин як ҷавон ташаккур ако худо ҳурмат кунадатона ман навистам як аспас реклама кунед мекунам бародари азиз ватсапам ҳаст рақамам ҳаст ҳаққи хизматама партоед пули мана партоед ман реклама мекунам барои он ки ман ин канала барои хезондан хелоҳо расход кардагӣ ҳастам ки то бас гуфтанам рақамам нависта гиред баъд аз эфир занг занед забон меёвем ҳаққи хизматами партоед мо реклама мекунем ягон проблема нест ҳамин ҷа як бора ман як чизе гуфта гирам бисёр бародарон дӯстон қадрдононе ки бо мо як шинухез кардагӣ бо мо як дӯстӣ дореду баъзе рекламаҳоя пешниҳод мекунед аз шумо як хоҳиш дорам ман ҳаққи хизмати моя тиед дӯстӣ як тараф мо вақте ки дар кӯҳҳо азоб кашидем пойафзоламо медарондем гушна мемондем ташна мемондем азобу ҷазоб кашида уф гуфта дар куни бурсо шишта дар хоб меғелидем мо шумо ҷӯраги мо як тараф буд не ки мо он кора кардем ин канал хест аз ҷош ҳамин вақте ки як хизмата мефармед ҳақ хизмати моя тиед новобаста аст озоне ки шумо тиллоӣ ҳастед ё гаворетон аз осмон ғалтидагӣ аст ана мухтара гап бародар азиз хуб бародар чӣ ба барои он ки ман проблемаҳом беҳад бисёр ман тӯи мардума мегирам ҷавобгарияш беҳад калон аст мана дута тӯи гум шудагӣ буд мо нав ёфтем худо бишукр вастанавид кардем хеле расход кардем хеле азоб кашидем хеле ҷазоб кашидем ман дар шаҳри хуҷанд қарор дорам аз паи кофтукови ҳамину имрӯз худохоҳ тошта ба хона мерам пагат боз тӯйҳои мардум камакак бовар кунед механдам аммо хандаҳои заҳролуд хуб иншоалло ба пеш шербача ташаккури зиёд бародари азиз зинда боши ако саломат бошед адам каримов тоҷикистон ба пеш кам нашавед фарҳод буриев салом аз номи мардуми ёрӣ зинда бошед кам нашавед салом аз номи мухлисои аспи мужда кам нашавед бародари азиз ин мужди ҷа як одам гур телефон кариштааст ба ҳамин хотир куштозем ҳамин ҳафта куҷо бузкаши ако дар деҳаи калхозчон гуфта истодан салом алейкум рост гуфтед ана ҳамин расме ки салом алейкум рост гуфтед навистагед бародари азиз ман як комментариятонро кӯр кардам унҷа таҳқиромез буд мана маъзарат медонед шумо ба фикрам шахсан худи шумо агар ман хато накарда истода бошам аз рӯи расматон шинохта гуфтозем шумо шахсан аз ҳоҷи маҳкамбой камакак хафа ҳастед ки ҳамн солими ҷаҳона ҳалол набаровардан онҷо одам айбдор нест бародари азиз аз мавқеи ҳамун кас гарчанд бахшиш маъзарат мепурсам аз байн телефон шуд ози ман гуфтам дар хуҷанд қарор дорам як ду-се нафар тарафи худомо рафтанӣ буден ози ҳамин нуктаам бар суҳбат карда мегирам хуб шумо ҳамон кас хафа нашавед одам тамоман нонамоён дар даруни иқадар асп ҳамун одам бо ҳамун паҳлавону бо ҳамун аспдоро ҳамашон ёру бародар ҳастанд бо ҳамун паҳлавону бо ҳамун аспдоро ҳамашон ёру бародар ҳастанд онҷа мардум танҳо шоҳидӣ доданд дидед
дидед дар ҳамин 5 дақиқае ки ман бо шумо суҳбат дорам чандин маротибаҳо аллакай телефон шуд. Ҳар як боре ки ҳамин антен канда шуду связи мову шумо гум шуд, ҳамин телефон шудааст. бовар кунедана. хоб инҷа номер 1 барои ман Исмат. Раҳмат барои шумо Исмат. Ана ин хелаш дуруст аст бародари азиз. Барои ман ҳам тасаввур кардем ки Исмат, ё барои як киси дигар ҳам Исмат. Барои падару модари Исматулло якум рақам Исмат аст. Не ки дар умум рақами 1 2 ҷудо кардан ин кори мушкил аст. Ина Парвардигор ҷудо мекунад. Ана ин комменти шумо ман тарафдор ҳастам. Барои шумо Исмат дуруст. Карим Комилов кай мепартоед? Худо хоҳад мепартоем. Салом алейкум аз Фароб зинда бошед. Якум ман инҷа бо кадом навистез? Паҳлавони номер 1 Афросиёб. Хай кун гапои аллакай гуфтем майлаш. Қабул. Хоб Шамсулло Субҳонқулов салом алейкум. Акоҷон хуб ҳастед? Коротон аст? Бискиши гапи ҳақ. Саломат бошед. Салом сарбаланд бошед. Ако зинда бошед бародар. Раҳмат ба падару модар. Як ҷон ташаккур. Салом алейкум зинда бошед. Кам нашавед беҳтарин умед. Видео беҳтарин наво бародар. Саломат бошед. Ин кас ба фикрам акои Комроншо аз деҳаи Майката. Як ҷон ташаккур. Хоб аллоҳ медонад. Ана гапи дигар бародари азиз. Худованд меҳрубон шуморо бо нигаҳбон 100 соли дигар боши хушбахту хандон. Як ҷон ташаккур. Рақами 1 баъд 0 мешавад. ана хелди охи ҳар як болоравӣ ғалтидан дорад. ҳар як пешравӣ оқибравӣ дорад. ба ҳамин хотир вай рақами 1 2 баровардан ин мисол аз тарафи банда кори хато аст. Вай худо худаш медонад рақами 1 2 ки номер 1 Парвардигор. ин ҳамин хел чиз аст. худаш медонад. хуб салом алейкум аз ман бачаҳои Стерлитамак. Значит ин телефонотон вай шудагӣ. ҳозир ако раиси улоғ шуд. як одам акои Фирӯз номашон. Ранги баранда гуфт ку ман гап зан баъдаш гум шуд. дидедми? ана мехе гап. салом алейкум аз шаҳри Истарафшон. саломат бошед бародари азиз. салом алейкум акаҷон. як ҷон ташаккур. хуб умедҷон паҳлавони зӯр Афросиёб. Афросиёб дар ҳақиқат зӯр. Афросиёб дар ҳақиқат паҳлавони зӯр беҳтарин нағз. аммо ин ё он рақами 1 гуфтан намешавад. ин хе гам нест бародарои азиз. ҳоле ман худо хоҳад як барнома ташкил мекунам. устоҷон шумо назми коротон ҳамин аз зер дода метедми? як ҳоз сар мекунедми? фромми? не ман фром брат. шумо тестар кунед шуд. гош кунед поликаам мегиред муромаша як пиласосчиам кунед муромаша. Пиласос. Пиласос кунед. об шампун пиласос тоза. хай пиласос ки шуд ба ҳамин дурун берун. пиласос да пиласос. дурунаш пиласосу берунаш хай обу шампун тамом. ҳаман мекунам. хоб ҳам поликашам гирифтам муроматона хушро кунед шуд. хоб дар ҳақиқат Афросиёб зӯр аст. аммо ин маъни оно надорад ки рақами 1 ва 2 ба ҷудо кардан тавонем ману шумо. хо Юсуф Фахри салом алейкум. ва алейкум ассалом. салом алейкум акаҷон. толка пеш як ҷон ташаккур. раис ҳозир ки шудако акои Фирӯз шудан. салом алейкум гӯшти ёри партоед. ва ҳоли вақт нест бародарҷон азиз. так точно зинда бошед. Ҳалим Каримов бародари азиз ҳамсинф. салом алейкум. шумо барои кор беҳтарин навор мегиред. як ҷаҳон ташаккур бародар. Шаҳбоз Мухтари Иззаталло ба пеш. ана мухлисои Иззатуллоям пайдо шуданд. кам нашавед. салом чи ба улоқи чорбоғ напарофтед. улоқи чорбоғи дуюмангия ё якумангия. вай ҳам сабаби худаш дорад. ҳоле мегӯм ҳама чиз дар байни мардум байни ҷамъият гуфта намешавад. хуб салом алейкум. як бор неку ду бор. охир фаҳмидам бародари азиз ду бор. ҳамун дуюм борам сабабаш аст. шумо тамошобин ҳама чиза фаҳмиданаш мушкил бародари азиз. мушкил. ман шумо гуфтам ки як бор занг занед ман шумо дурусттар мефаҳмонам. вай агар занг занед ман шумо точно мефаҳмонам ки шумо мефаҳмед дарк мекунед ҳо мегӯед значи дуруст будааст мегӯед. ина дар байни мардум омма мегӯед ку ихтилоф пайдо мешавад бародари азиз. так салом бародарҷон бошед. як ҷон ташаккур. Фарҳод Гӯреев бародари азиз умед худо хоҳад моҳи май як ҷои зӯр як манзараи бениҳоят зебо мерем баъд сиёмка мекунем чи ба ки ҳоли шумо онҷа ба рафтагӣ не ҳунарҳои мардуми онҷоя иншоаллоҳ навори зӯр мекунед. худо хоҳад иншоаллоҳ. хуб чӣ гуфтед ако? намедонам чӣ дар назар доред. мушкилии навбатӣ дар куҷо мешуда бошад? часпед часпидод ва телефон шудааст барои авай хоксоритон ба қуллаҳои баланд мерасонад иншоаллоҳ. як ҷаҳон ташаккур бародари азиз. мо ҳақ надорем ки кибру ғурур кунем барои ки мо хок шудагӣ хок мерем худо хоҳад.
ака шумо ваъда карда будед ки ман зимистон ба деҳаи роғиж мебиём, вайҳо аз ҳар бор меҳмонхонем биён мепурсанд. охе бузкашӣ кунам мерем, гуфтем де бузкашӣ накардосен ку, бузкашӣ кунам мерем чӣ мене? Хидирҷон Холилзода салом алейкум. Каримдод Боҷзода салом алейкум аз номи бачаҳои Вашан. Саломат бошед бародари азиз Симои Панҷруд. Салом алейкум аз Панҷруд зинда бошед. Наҷмин азам салом алейкум аз Девашчиз брат. Як ҷаҳон ташаккур, ҳурмат мекунед, Худо ҳурмат кунад. Беҳзодҷон Суюнов. салом алейкум ако, агар ду марра мекардагӣ бошанд улоғ намедидагем да дигар улоғ мазиш ду мекунад. Не, ду камера се камера кара шумо нишон метем Худо хоҳад иншоалло. Ҳоли نیست گویید که راست گفتید یافتید خودتون. так امید جان سلام علیکم برادر به شما برای کار صحتی و کشش کارتان خانه. یک جهان تشکر برادر عزیز عثمان جان خودیروف. دل سلام به پیش. یک جان تشکر نسل رجب. سلام علیکم اکای امید جان به پیش از دهه یاری شیرین شاه به پیش. تشکر زیاد. نبسته تلفنتون نبسپکوید به مون تمام نه و اتویو میمونیم براد. از کسی تویو میمونیم دی آخه. так سلام علیکم و علیکم السلام. афречо элишо салом, ман як насиҳат ба ҳамаи паҳлавонҳо дорам, расонед ҳамашон дӯст бошанд, итифоқ бошанд, дар кор нест гандагӣ, ин бозиҳо вақтинча аст. туғрӣ мегӯед, рост мегӯед. анакунун як савол дар охир мана ҳамин вай мекунад, ҳозир кини 50-70 ҳазор доллар улоғ метиҳанд, пули камерачӣ омадаман мешавад. худо хазиқ нашавед, ҳамаи ҷобуҷо иншоалло. так умедҷон ба пеш. ташаккури зиёд Юсуф Шарифӣ. ما همینجا یک چیز دیگر گم در خاطرم نبرد، این که کجا رفتن وقتاً استاد بید و چی گفتنی بودم از فراموش کردم. ها یک چیز برای من اینترست نوی جالب که همین چیکار کنیم که همین مردم به التماس و به التجا یک کامنتار یک کنن، یک لایک خودشون نمونن. ضرور باشد میبره همین هر دفعه التماس التجا مرم خورم اکا جان ها برادر جان ها گفته خوش آمدگویی کردن ما. همین یک لایک سبیل مونده بی پول است. با بالای این کانال ما یک کانالی است که از تمام خوف و خطر بیرون است. ما یگان کس تأخیر نمیکنیم، یگان زیدی یگان کس نمیبریم. آخه همین چیز بی خوف است. برای چی نمیمونده باشند اینقدر زحمت، اینقدر مهنت؟ با میگن که چی به فلان پهلوان تو رکلام نمیکنی؟ همون پهلوان نه تماشا میکند به فکرم، نه لایک میموند، نه یک رحمت میگفتگی است، نه یک پولی خدمت میتیاد. با همین ما حیران با وقت کنید همین مسئله کم زیغ میکنند. نه که ولی وقتی حساب کتاب بیاد خدا خواهد ان شاء الله. مایلش با همه سلام. پهلوانی زور مهران اد در زندانه عبدالرحمن محمودوف معلم طرف شاگردشون رو گرفتن دیگه. حقانی زور میشن خدا خواهد ان شاء الله. میجان یگان بسکشی دیگر هست خدا خواهد. سلام علیکم. من ازبکستان تاجیکستان با پیش. یک جهان تشکر برادر عزیز سپیتامین ولک. سلام علیکم. سلامتی ها خوبان. بسکشی زور کجادا میشد نمیدونم برادر عزیز. خیر خلاصه گپ زنده و سلامت باشید برادر عزیز، کم نشویتون. شکر خدا که در برای ما هستتون. یک جهان تشکر. مؤمن درستی گپ. سفری پرسفر و با سفر باشد برادر رای سفید. یک جهان تشکر، کم نشویتون.